narakubwiye ngo ubundi abanzi ntago bangereranya, abamenye ntago banshidikanyaho. Wowe ikintu cya mbere ugomba gukora, menya ko filime nimba isohotse wumvisha ngo ni Rocky, agahu kaba kahuye n'umunyutsi, sibyo? Urumva urwego ibintu bimaze kugeraho. Mvuze ngo iki? ngo iki? Turebe Metero Nzovu. Metero Nzovu Igwe Media, jya kuri YouTube channel yacu ukore subscribe. Ariko muri gusoma abantu bamenyemo amafaranga. Reba urwego ibintu bimaze kwe. Dore abantu bamenyemo umufungo. Mvuze ngo iki? Metero Nzovu, iyi ni episode ya 6. Reka twica amagini. Nyuma y'amezi 2 Metero Nzovu azamutse ku wundi mubombe tutaramenya izina ryawo. Hakunino hashize amezi 2 Metero Nzovu agiye, nagaragaruka ngave ku wundi mubumbe. Barakwereka baba pampe bamugambaniye, basigaye mu mitungo ye, baragenda barayigarurira. Abapampe birirwa mu mayoga, amatabi. Abapampe baramugambaniye, baragenda bigarurira urugo rwa Metero Nzovu. Hashize amezi 2 Metero Nzovu adahari. Mr X we director Amzos. Abapampe ba Metero Nzovu baragiye bigarurira urugo rwa Metero Nzovu. Bakimara kumugambanira Metero Nzovu akicwa, bagiye bafata urugo rwa Metero Nzovu no kwirirwa basinda imitungo ya Metero Nzovu. Bari kuyikiniramo. Barangije bagufatira mbona bihita, asigaye yirirwa babyinira. Ureba umukozi mbona bihita cyangwa se umupampe w'umujangweri, basigaye bamugaraguza gati, bamugize ipanci. Mbona bihita niwe wirirwa babyinira. Urabona mbona bihita ibaza Metero Nzovu agarutse. Nuko basigaye bameze. Inzu ya Metero Nzovu barayigarura, ariko muri iyo nzu ya Metero Nzovu mbona cya gisambo gikuru, inzu nicyo cyayigaruriye. Baragitinya, baragitinya. Baragitinya cya gisambo gikuru. Nukuza bose bakikanga. Kirabanza kirabareba. Inzu ya Metero Nzovu cyarayigaruriye. Abapampe ba Metero Nzovu kirabatwara. Ibaze umuntu kwiba inzu yawe n'abapampe bawe akabatwara. Urumva icyo gisambo urwego kiba kiriho. Arabanza mira gatsingi gake gake. Nago watwika utatwitse, nago watwika utatwitse. Twimanukire. Gusa mbona bihita umujangweri basigaye bamugaraguza gati. Ibaze ko bamugize umumansuzi wabo. Tuvuyeho mama we. Shitani wenyine no mupampa wa Metero Nzovu utaragiye ngo yagare ajya muri kariya gakungu kabo. Hashize amezi 2 abari kumedita. Amakuru rero twamenye ngo uyu mugabo igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Mvuze ngo iki? Mvuze uyu mugabo igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Bamwita shitani. Abari hano ari kumedita mu misozi. Hafi y'ahari kumeditira. Hafi y'ahari kumeditira hari abariyo babita baryakariho. Buriya bari abantu bikorera imicanga, amabuye, babita baryakariho. None babandi bafasha abantu kubaka ni abayede, none babita baryakariho. Hafi aho hari abaryakariho. Hafi aho hari abaryakariho. Bimeze bite? Nakubwiye ngo wabonye season nyinshi bantu banje, ariko nk'iyo mbwira umuntu ngo nakore subscribe akaza kara filime nakore subscribe, uwo muntu umusabye ibirayi yabiguha. Umusabye amafaranga yayiguha umuntu kwima subscribe. Go ari kumedita ni shitani aramedita ari mu misozi. Metero Nzovu azagaruka ryari? Hashize amezi 2 Metero Nzovu nagaragaruka kuri iyi si yacu. Imitungo ye barayigaruriye. Abamugerageje kumwica basiko bamwishe. Ibyo bari gukora mbona bita twabonye. Kirura naho cyogera. Igice kimwe ni ikirura, ikindi ni umuntu. Barabanza kuri imbaraga ziwabo hejuru yo mu bakurambere. Katururi shitani. Shitani. Nuko bimeze bite? Shitani. Abapampe basinze. Shitani hashize isaha ari mu mazi hasi.
nyuma y'isaha shitani nibwo yavuye mu mazi. Umugabo afite ubushobozi bwo kwibira akamara isaha kiri munsi y'amazi. Nyuma y'isaha uramubona ariko shitani ufite n'uburyo agendamo, buryo abarebamo. Shitani uramubona ariko shitani shitani igice kimwe ni umuntu, ikindi ni ikirura. Arabanza arani avayo kukayuyuza ke kukajambiya ke. Shitani n'uburyo bagendamo. Shitani nuko dutangiye episode ya 6. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi, kuri uyu munsi nkuzaniye filime y'ibihe byose. Bimeze bite? Shitani aho yaje hari abaryakariho, nawe ni umuryakariho, ariko ubwenge afite n'imbaraga afite ntabwo bimwemerera gukora akazi nk'aka abaryakariho bagenzi be bakoze. Mbega mu baryakariho ni gitifu wabo, baramuzi. Dore Kapita nawe bari mu kazi k'abaryakariho, ariko ntabwo yivuna, ntabwo avunika. Buriya abantu bose bakora akazi kamwe, harimo umuntu uba winjiza menshi kandi atafunitse uko byamera kose. Urugero nk'icyamamare basobanura bagira ninjiza menshi, murabizi. Araza akita agaterura ibuye rimwe gusa, yari depose umunsi wose yiriwe medita. Ubwo umubyiza abawucyuye. Icyamamare ntabwo kigomba kuvunika, ntabwo kigomba nari impfuye n'ibuye rimwe kahita yicara. Ubwo umubyiza abawurangije. Buriya mu kazi kose uburyo biba bimeze, haba harimo umuntu uhumura, ahita avayo imbere y'uwishyura kukayuyuza ke. Mvuze ngo iki? barabizi. Shitani mwakire, kubita umufungo we kahita yimanukira. Ntabwo yaremewe kuvunika, ni icyamamare koko. Ni shitani. Twamenye ko igice kimwe ari umuntu, ikindi gice ari ikirura. Urumva urwego ariho. Shitani aza hano ku mupampe wicururiza ibiraha, ibitunga ngegera. Aje kugura udutunga ngegera. Mwakiri, baramuzi. Katurori Shitani. Nuko dutangiye episode ya 6. Bonza bika igikoresho cye. Mwakire mubyeyi, baramuzi koko. Ni icyamamare Shitani. Metere Nzovu amaze amezi menshi adahari, abaryakariho bo bakomeje akazi kabo nk'ibisanzwe. Bakomeje akazi kabo n'abaryakariho. Abaryakariho bari hano, icyo bumvishe mu kirere. Ako kanya ijuru rirakinguka. Mama we, ijuru ryarakingutse. Bimeze bite? Ijuru ryarakingutse. Mutingito uzi Kigali. Mutingito Kigali. Mutingito Katurore, bano basinze. Mutingito. Ikirere kirakingutse. Kapita yikangamo. Ikirere cyarakingutse. Ari wamanutse gutyo umuriro muri Kigali. Mutingito hatari, hari ikive hejuru cyamanutse. Mama we, hari ikive hejuru cyamanutse. Hari cyamanutse Kigali yose. Turakagabo karatsindagiye. Baba pampe ba Metere Nzovu, Kigali yose yashemo umutingito bikangamo. Umuriro urabura, ibintu biradogera, karatsindagiye. Bwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda hamanutse alien, hamanutse ikive hejuru. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ikindi kiremwa kivuye ku wundi mubumbe cyaparitse ku isi yacu kimanukira mu Rwanda. Karatsindagiye, yiswe Satura. Yamanukiye mu baryakariho. Satura akagabo ni ka karatsindagiye. Abaryakariho umwana uyu muginga asuza kuyiseta ntavuga, yisanze ku isi yacu. Muginga tera kako. Bimeze bite? Kikima. Mama we, kivejuru. Kiki mama we, turi kivejuru. Mugabo ni karatsindagiye, muryakariho avayo. Tera
nyagasani isi yacu yaziwe, hafi hari shitani, hafi hari shitani ari kurya udutunga agegera kuri makeyi, ariko miliyoni yawe irutwa n'igihumbi cye, kuko icyo gihumbi cye nicyo afite, miliyoni yawe iri kuri konti ye, ntabwo ibyo mungoto mu jisho mena itara. Umugabo waje n'umwicanyi mena ijisho, umwicanyi. Isi yacu narasarama, mama we, mama we, urabe akagabo kaje, mama we, urabe narasarama. Shitani arabyumva, shitani arabyumva. Igice kimwe ni umuntu, ikindi gice ni ikirura. Shitani arabyumva, yahise amanuka. Abaryakare bari hano, bimeze bite? Tera wapi we, punch punch, vuna ijosi. Umugabo ni umwicanyi, ijosi. Shitani, shitani, shitani yaratabaye, arimanukira, arimanukira mama. Shitani yaje, bimeze bite rero, bimeze bite? Shitani yaje, shitani, shitani, shitani. Dore umwana, dore umwana mu maso, dore umwana. Kive hejuru, kive hejuru. Katorori, umunyabwenge ariruka, umunyabwenge ariruka, kiri kwiruka ahura na shitani. Shitani aratabaye, shitani aratabaye, shitani arabanza aranimurika, uza kirya bariho karatsindagiye. Shitani avayo, kayuyuzo. Tera wapi mugabo, nafa nafatika, kagabo nigafatika. Shitani punch, tera. Shitani wapi kagabo, dodo 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 dodo, karamudu 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 karamudu, double kick mama we. Shitani aramudu 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 aramudu, double kick. Alien yaje nisanzwe, aramudu 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 aramudu, double kick. Hey, dore umugabo, hey, mama we, yewe akagabo kahita kimanukira. Ni icyuma, ni ikive hejuru. N'ubwa mbere kigeze mu karere k'ibiyaga bigari, kive hejuru kimanukiye mu Rwanda. Alien, shitani arakurikira. Akagabo kapfukamye hano, kahita kaguruka, shitani yikangamo. Uyu mugabo aragenzwa n'iki kuri iyi si yacu? Kumbe dore baba pampe, umwe muri bavuye, inzoga zabaye nyinshi, baracyari muri bwa buhangova, bari kugerageza kwivura uduhangova. Bimeze bite rero? Nakubwiye ngo iyi ni episode ya 6, ni Metere Nzovu. Ugasanga umuntu araje ararebye filime, araturatwitse, agiye adakanze kuri subscribe. Ibyo bintu ni ubujangwere. Mbona bihitari hano, mbona bihitari hano, ndagira ngo ukurikire filime. Yikanzemo, yikanzemo, mbona bihita amacupa arameneka. Baba pampe, mbona bihitari cyabonye kure y'imbunda. Baba pampe bagamba ni Metere Nzovu, bagatangira gukoresha imirimo y'uburi. Kakagabo kimanukiye, ikivejuru kivuye ku wundi mugabane, giparitse hakurino mu rugo rwa Metere Nzovu rwigaruriwe n'abapampe. Kandi iyo kiyageze ikigabo hava y'imyotsi, kagabo kavayo ntago kavuga. Menye ko atazi n'ururimi rwo kuri iyi si yacu, menye ko atazi n'ururimi rwo kuri iyi si yacu. Akagabo kaje gasatira, mbona bihita. Umugabo uvuye ku wundi mubumbe aje asatira, mbona bihita. Nyagasani, kubera iki mbona bihita umuntu uvuye ku wundi mugabane na ku wundi mubumbe? Mumbabarire, kuki ari waje ashaka? Hey, arabanza aramusikaninga neza, munyuzamo ijisho arebe nimba ari we. Uyu mugabo arashaka, mbona bihita yikangamo. Niki kidasanzwe kuri mbona bihita, ku buryo umuntu uvuye ku wundi mugabane na ku wundi mubumbe azashaka. Mbona uyakoze ku kivejuru. Alien, alien. Hey, rimwe agwa mu kilometero, punch. Hey, vuna. Hey, punch.
buretse mvuze ngo iki ntumurase atazatumenyera ntashaka ingumi n'ururara rwiyemera rw'urunyakiryo umuntu uvuye kundi mugabane arashaka mbona bita rimwe ahita amusinziriza iki kivejuru ni gisanzwe kiba kiza ahantu gikora ukahita usinzira buretse urebe rimwe ahita amusinziriza abaza imitsi y'ahantu akora ukahita usinzira mbona bihita ikivejuru cyavuye ku wundi mugabane cyaramwikoreye kivejuru kikoreye mbona bihita kimucanaho ibaza umuntu uvuye ku wundi mubumbe kuza ashaka mbona bihita gusa abapampe bikanzemo mbona bihita wabona z'ahantu hatabye amamiliyoni dukurikiye gute batwara umukozi wacu bira mupangu kagabo kaje hano ntabwo kavuga menya n'ururimi ruvugwa mwirwina ku isi yacu aka kagabo ntago azi ikirimi kina uyu mugabo ni ikivejuru ni alien n'ubwa mbere ku isi alien yimanukiye gutya ahantu yaparitse ni mu Rwanda urumva urwego u Rwanda rumaze kugeraho katururi kagabo kaje hano mbona bita abapampe bakurikiye mbona bihita muje gutwara gutyo menya afite amakuru hano hari tera kagabo pape tera kagabo kagabo karabangutse nigafatika rimwe kakato mama we karabanza kagabo ntabwo gasanzwe katururi bimeze biti dore kagabo urakabona ari kiki ifayo tera wapi funira mu ivi hasi nyagasani turapfuye turabarara turapfuye kagabo fatana katurare mutwe mugabo n'umwicanyi waje mugabo kumbe tuvira tugaruke kuri wa mugabo wa mukerarugendo twabonye mu gice cya 5 wa mukerarugendo uturuka za Masisi umwe wabashije kubona ko metero nzovu adakomoka kuri uyu mugabane wacu ukanyatangiye gutitira uyu mugabo afite imbaraga zidasanzwe yatangiye gutitira umugabo yatangiye gutitira bimeze bite yatangiye gutitira bose ikibazo se hari ikibazo kumbona ni mutitira bose umugabo yareretswe yagezeho ishurirwa intare y'umujyi yagarutse mama we ako kanya rundi wimanukiye bimeze bite intare y'umujyi yamanutse intare y'umujyi metero nzovu dore ngarimanukira mama we yagarutse ari ku cyangwe yagiye atambaye neza yagarutse ari ku cyangwe ibaze ko Hoplane ifite irindi shami ku wundi mugabane niyo yamwambitse urumva urwego bariwe akagabo kikangamo metero nzovu ahita akuraho imyuko dore imana y'imyuko ibaze imyuko ivuye ku wundi mugabane imyuko ivuye ku wundi mubumbe metero nzovu alien yagizemo ubwoba metero nzovu agarushe bushyashya yuzuye amavuta arabanza aramushoreza ndagushoreza metero nzovu arigarukiye uwo muntu wari umaze kubangamira abantu batuye kuri iyi si yacu yica abantu bagiye guhangana kariya kagabo ukuntu tukabonye metero nzovu aragashobora metero nzovu kano kagabo azakavamo metero nzovu imana y'imyuko nuko yagarutse utazacikwa na metero nzovu y'icyumweru gitaha ntabwo tuzongera kubatinza imana ibamugisha ndabakunda cyane yari Rocky abazi Rocky ntabwo bamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ibaze ko mba mu mitima y'abanyarwanda nkaba no mu kanwa kabo nta muntu wavuga ikintu ntaze